ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Ka Office u District Sports Officer West Jaintia Hills rengkat ka jingi lang bat ka West Jaintia District Sports Association kila penlong ya kalempung ya kai Open Volleyball Tournament Hamadan biar ka Blai Mission Compound ka balai sengi lenter kata nado ka arfau tarik hado ka arfu artarik unai wing arajar arfulai Hagane kalempung ya kai lawan bani shimenta dagi pratali ki kenhon ki bakentup ya ka Lion Mission Compound Sports and Youth Affairs Kimusniang, Yakrelang Nangba SC, Madankynsaw Mookyndeng Knors Kiang Nangba Government College, Spikers, Chulai Brothers Chutwaku, Batka Lion Mission Compound Dorbarshnong. Ki artali ki kanhon ki balapoy siya katong banyakani ikanam Lahduh kilong kay Yakrelang Nangba Sports Club, Batka Madankynsaw Mookyndeng Knors Hagaba ka Madankynsaw Mookyndeng Knors kalapanlim arpasan khatsan, Arfsan Khatnyo, Yaga Yakre lang Nangba SC. Uma EMH pasa haka jingkran ulaong baka West Jaintia District Sports Association katrang, bat ang not ban kentiu yaki kami lakai sports hapo ka district, kumtaw la kentu yaki dong bat kishnang bani shimenta haki jingi ko prepare, kiba ka West Jaintia District Sports Association ka khot pelong nagipor syagipor.
Congratulations, Madam.